Hak sengi nengkong jong ke jing tap kerteng ukertong MDC ke NPP na malki lain kra ba Fantin Joseph Lakadong ula pendep ya ka benta da ka ba ula tap kerteng ke ukertong uban mi benyakun ya ke election MDC na kaseng NPP hak ba ka ni ke election kan salong hak arpoi terik rampang arhajar arbusan hak ni ke sengi la senran lang ya uba Fantin da ka kurim ke kong amperin lengdo ka bedairu ke menteri jog sarkar jella nangta kinongelam jog kaseng kibahayeng ukertong bat kinong kersan. Aba keren hakani kesengi nak kaliang uba Fantin ula ong ba udon kejing kermen ba unyo ya kejing job da kejing kersan rat ba kipaj ba. I, Fantin Joseph Lakadong, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 17th Langka Malki District Council Constituency, do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Rishibun, ngalong confident, tambang ngamlong overconfident. Suba kakamlam ngalale, adim berkilap penjab yang amen ajakat kendai ngasung akan syong. Nganak tray sibun kikam nam ta konsensi ta wi ujai penril ta kadang sulong syania ladi bang syania ru hakinong kesan digini tiba la penjob men hakani bat mentaru kini penjob yang ngasa sisi sans nam pila don mo ka ti ki pa kita kimat bat mai ba pi nona sakma ta pa sakai pa neki kita kimat ki ba pila ada ban pendap kini sans nam ki don pijing pendap habai pesen bakaan le labun pi saya don hang tei saya kibil skiba laklaan kilabun bagi kalan abi dei kilaka abi dei ka lineage abi dei ba kino bun ba kibil kiba ngilaya trailang ba state government trailang bat lat kejelang jungi te abi dei ba keban sawan pat sisang ong ada job swa sabatai dan dei ngan ong ba kai ka mga trang mga kalong ba ngakwa ba ka kentin khasi jungi bahkan long compulsory no haka primary education kata kali ka waisha kamat bat ngin saya budin biang dalak job marki bun ba ki kam district council bang habib ben ika haka politik si gejing keno kan don baik especially the pidon ni haka ruling kata di ka bentah hi ba nadu menchua ka julong ta hanga shimet ngamlap ba ka parti ka don jing sniu ne kanu ka ba ngai ba kale sniu takadaw nga star yang scam banyale bina ka parti NPP but ngalong taw brio ka bangam pet than ki negative things ngapet be ka positive baka sarkar kale ka parti kale but ngayo sisya kata ka support na ka parti kat ka bang adon kam namenta ka imlang ka salang ka badon kam namenta ka Roy Kapar CM deputy CM Kimjukan Taj te yang ngayang kata kanong dem ba nganum i ka parti naman ngam patlap kita ki daw ki bang pelong yang abang i bat nganyeng scam kata kanong dem ba kum bakile bahaya nga menta ngandon dekat berparti hadu kedakut kan didiet ki bele tamba bat no sisa ngai pun ngam tip naman nga fokus be ya kai kalentia te jong takadang ngam jukam keli manu ngai pun bat no ngai pun ngaso ngadon ke jingsani aladi ngadon ke jingsani aki pajba la jong ibana konsumsi la jong takadang ngam jukam pina klik ta kajing klik ka nga bangan jubab panu ngai pun kadon ke jing baro ki ya angnut hi banyo banyak trailang bat MLE tangali ba don bok sisbun bang layu asnan nayeng iban kersan iban guide yang tengam dan problem dia tu ndeng ada kadi ke plus point nak coba pai